chibai ule when hi December ni som pakhat sangni le somni pakhat inrin ni nia nimin December ni soma military council daudalna silent strike nei chu mi puiten an zom thain Myanmar rampum puya bazar le dor in hong om lovin kong puidunga re hle ti hriat ania silent strike nei ni December ni soma chan le wang om lova bazar dor hong lo chu thlaka chung an dor khar sakan niang ti apuang tu muse khopui development office chu muse PDF 10 hand grenade in an voma office chung omnan CDF staff mi parukin hliaman tur thu le damdo ina man mataka hruan ni thu hriat ani chonudar khan le chan ve po khan rengun sule phia bulvela military council thlop tu mi pui somkwa pani ten silent strike daudal na lan tirin kong an zo ti hriat ani mi puite in chungan omlain Mandalaya sipai motor panin suwa sipai palian hliam na hle December ni som rampuma sipai thunai na daudal na silent strike nei laya mi puite mani in luman om hle hle lain Mandalay khopui kong number somthum panga na le somsari parian na kila chonhu lamdar ni vel khan firfiak sipai motor pani chuan in suwa sipai palina takan hliam thu hriat ani social media lama thedarani angin thlaka chuan kong number somthum panga na a double cap DC sipai motor pakhata dinga sipai pani ta chu fokar in vor chuakin kong an le drenga sipai dang pathum te chu kong an thal nuaya an silai tilen man ruwa te chu an char khom bok te mu theya silent strike thom nei levelung oilo na lan tir chu December ni som samhadar som atanga tlailamdar li thleng ne ania chumi hun chung chuan military council sipai mi le sa ta chia kong an kal ti hriat ani thune na ponglak daudal na silent strike nei ni December ni som khan sagain le magweri janate abik taka in kana thlengin rampuma sipai somkwa pariat an thi min kin township sipai somthum vel an thi December ni kwa khan kaliwa tanga kal suak firfiak sipai motor pathum le kesom nei motor pakhat chu mel somruk pariat na le mel somsari prukna PDF 10 landmine pani inan baya ral thuam te nen kap chhun zomin sipai motor pakhata kanga atlem bera military council sipai somthum vel an thi ti hriat ani nimin December ni sompo khan kaliwa tanga kal suak firfiak sipai motor pali ta chu mel somsari panganan thlen lain PDF 10 landmine in an lo bailea military council sipai somthum chuang an thilea TD PDF min kin te ero tu ma thi le hliam om lovin him takin an tolson le ti in zalen media in atar lang ani Salinji township military council sipai te landmine bai ni in sipai somthum an thi Sagai region Salinji township miyo yama lei marlam angzeya miyo tet achu ape kong atanga mungyua le patay inkar kong lama kaya kal sipai somsari telna operation le motor panita chu regional friend fighter RFF Gorilla Polten December som khan bominan baya sipai somni velan thi thu tual chung PDF le RFF Pol ne natanga sia tani tual chung mi pakha chuan ui chau somnian thi thu anem nge theya khwal jin te poinan soi chiang boka chung ui chau thida te chu sipai motor chung an da lut vek boka ni te na soi Regional Friend Fighter RFF Gorilla Polten pateng le mungyua inkar motor kong pui kama police battalion somni pariat po an bomboka masa thi le hliaman am thu hriat chian ala nei thailo thu RFF Polten thu chu an siam bokani ayaro township military council sipai soman thi rin ani sagan region chung sipai motor injui chu mungyua le suebu inkar kong puyan tlan lain ayaro township mi puive hum to Polten lo changin an baya military council sipai som ayatlem loten liam na takan tuara thipon omnol thai thu ayaro township revolution army ARA 10 thu chuan siama military council sipai motor pani injui chu bomin fuina dinga sipai officer talin sipai te chuan na fo tak chu ral thom lian le landmine bomin fuin sipai som ayatlem loten liam na tak tuarin an thi nual rin ani thu an soitel bok Kolin township sipai motor landmine boma bai ani Sagai region Kolin township nimin December ni som jinglamdar kovel khan operation nei military council sipai motor injui chu Kolin le au kan konga om kan boza beng bula secret warer Polten landmine in an baya thi le hliam zar hriat alani lo thu Kolin revolution army Polten hena tanga sia tani
Yeu Township Military Council te an thi nual rin ani Sagai Region Yeu Township Tangkulunga nimin December ni som Jingkar Khan Military Council sipaite operation nei lai chu Yeu Township mi puiweng tupol le Alliance Group tangkopten landmine bominan baya Military Council sipai thian nual thu Yeu PDF ten an soya chu beina chuan Military Council lam thi nual ma se azat chia hriat thei ala ni lo thu le PDF lama mi pakhat chu bom siperin a fu thu an soitel bokani Military Council sipai long som pakhat PDF tangkopten bayin Military Council lama thi an nual Chinduan lui puidung zo a firfiak Military Council talong som pakhat chu Sagai Region Kani Township kin khwa le pekhin ma kho inkara Kani mi puiweng tupol chau longchi lungpui le PDF Alliance tangkopten nimin December ni som jing namdar ko le chan vevel khan an beirona Military Council talong som pakhat jinga pakhat chu kangin pekhin ma kho bul lui pui kaman chol thu Kani PDF KLG polten thu chuan siama chu baka se yuwa chaung le townwin chaung inkara po nasataka inkab le in Military Council lam sipai somni velan thian rin thu le PDF lama mi pathumin liaman tora sipai long chu vaw kambula pilin PDF te pon tol son to thu tua chumi pakhatina soya chu baka Military Council ten ral thuam liana luipui kam lama om mi chaung tun le kin khuwa sa khu inte telin chene inte damdo inte le zirna school ten ti chiat thu le Sagai Region chaklam Chinduan luidung zo akal thin lunglu phuru Military Council longte chu ni tin deuh tho PDF ten an ka thin thu tual chung mi ten an soi bokani Miain Township sipai pathuman thi Miain Township marlam chang song highway a min ta chi kho marlam khin po kongpeng thuama December ni ko jing lam khan Kayakal Military Council sipai ta chu MVRF sub battalion thumna boi chena kai ruai miain PDF ten landmine in an lo baya Military Council sipai pathum thi in then khatin hliaman tur thu hria tani Dipein Township Police Station le Police Outpost chu PDF ten an baya Police pangan thi Sagai Region Dipein Township Saingpin Khopuya Township Police Station le Police Outpost te chu December ni ko tlai lamdar nga lemni somnga khan Golon Army PDF ten hand grenade in an voma Police pangan thi thu NUG Ministry of Defense in thu chu asia mani Kanma Township chekge chu roketa bai ani Magwe Region Tayat District Kanma Township December ni som jingda nivel khan Military Council te chekge dan kain chu Kanma PDF le Tayat PDF tangkopten roketinan bai ti sia tania thi le hliam anom le omlo sia talani lo Sian State marlama lai pui mu perin fu in tual chung mi pakhata thia pani in hliaman tuar Sian State marlam mu kong kho pui phang seng khua ko kan MNDAA le Military Council sipaiten in kala in lai pui mu perin a fu wangin tual chung mai chia pakhata thia mai chedang pani po lai pui mu perin fu in liamna takan tuara damdoi in en kol me kan ni thu tual chung mi pakhatina soya mu kong kho pui tong taina tlanga nimin December ni som khan ko kan MNDAA tele Military Council sipaite na sataka inkapin ral thuam lian lai puyan in ka ton lain kho chunga lai pui mutla a lai pui mu puakin perin tual chung mi mai che pathum te chu fu in pakhata thia pani in hliam na takan tur thu ria tani Dipein Township naga twin khuwa sipen in kulnuwa civil mi pathum ton bea than ni thu ria tani Sagai Region Dipein Township daga twin khuwa sipaiten in kulnuwa December ni soma an chuale chuan civil mi pathum tha tok te ruang chu mu chu ani thu tual chung ve hum tupol te an soya Sagai Region Dipein Township daga twin khuwa sipai in kulten chuanuwa civil mi pathum te chu rong taka than ni thu riat chu ani tual chung mi pakhat chuan kan khuwa sipaiten on kal chuan kan tlan chia then khatin mani in tlan chia san ngai ngam lo le ngai to in an chambang thina tin thrisel lo te po an tlan theilawa an tlan chial lo chuan sipai kutan thi theya wangin khotlang upaten tlan chok vek turin khomi puiten cha sa ni tina soi aso chin pastor indom na hmuna hliam tur lovina thi Magwe Region Seto Taya Township take tang khuwa Christian pastor salai ngwe chia chu Seto Taya base IB somni battalion sipaiten
December ni rukhan PDF emoti nan mana December ni kuwa jinglam khan indom na huna liam te wangin magwe damdo ina thi thu alena naiten RFA an shil ani chu sedau te ya damdo inan shwaya chu tatang chuan magwe damdo ina an transfera a thi thu achung te hnen an shil na chu damdo ina tangani ma se damdo ina chung ten han kal chuan arwang chu damdo ina lo om to lo sipai ten an lo la to ti in tual chung mi pakhatina soya boral ta pastor hi sakhothila wanga so khopui lama pan lain kong laka mi pakhat ne nan mana chutatang chuan sadau te ya police station an suai nuwa IB somni battalion laman suai thule boral ta pastor rong chu muani lo wangin sakhorhoi tu ten dilna le khan thelu ta mase ruang an pek du lo wangin arwang tel lovin Christian dan anga vuina hun sermanga thana hun an man thu alaina nai bi pakhatina soi bokani lawnlo township nula pakhat tha adi tanin ta region lawnlo township po in khua military council report pitu nia hriat chena ina December ni ko chhun khan mingsial loral thom keng mi pani lutin an kapa an in chung om nula kum som prian mi an ka phlum ti hriat ani an ka hlum tak chu tia ko ma e yerana mui ni in nose bandage wa thalai mi pani bike kalten an ka phlum ti in the way information center a tarlan ania an ka hlum tak pa u cho to hi military council report pitu ni in ka hluman tumlai taka ina lo om lo wangin afanu zokhin ka phlum zok ta ni mail ti in an soya u cho to hi military council report pitu ni ma se afanu ero military council thunai na dodal na kong zo ate atel thin thu an ziak tel bok hemi chungchanga hian po in khuwa kathau ni khuwa le kangyo chun khuwa tol chung mi so panga velte chu military council ten an man thu le thawai base the way watch news lampo in an ka hlum ta khi go in khuwa tadachi bula electric bill khon tu u cho tu fanu ni in an kala hian an in tual zola electric bill pek na voucher en tika lo boila ani thu mitamutu mi pakhat soi kwat chhongin an tar lang tel bokani military council sipai te che dana wanga englai po in kara chuak reng the ania wangin mi puite in ral ring turin ULA AA ten thu chu an siam tun haya military council sipai ten ramlak le than fai tuma khosang sanga luta operation an neite battalion 6 soi dan tele thil dangan che dan te chu aragan RB ten an en tharenga in ka to na chu englai po thlen thei dona wangin mi puite in ral ring turin ULA chuan December som khan thu chu asiama chu thu chua chuan historical sandosin pathian kut bo saina a military council sipai lamin security chuan lama kongpui siam le in rola tumani chuan pathian kutakal tur nu le pa ta chu film khur turin thuron kan pedua chu ba ka sipai lam kho chunga luna mi puite mamo ei tur le bungrwa ta phur khapna in chawna chok chuak zonga an thil ti ta chuan boruak ti tang le zualin in kana chu englai po chuak thai din hmuna din thu tarlan ani suebu ami pariat than nia piuso thi pol thil ti ani thu tol chung mi ten an soi Sagai region suebu township chia khu a mi pariat than nia tol chung mi ten piuso thi pol ti thil ti ani thu khetet midian shil ani December ni ko khan suebu township chia khomi mi pariat ta chu tu ti hria lo oral thom keng pol pakhatin an tha thu tol chung mi ten hena tanga hria tania tol chung mi pakhat chuan helam khomi te chu NLD thlop tu ten ni hloma he chia khuwa po hi NLD party thlop tu khuwa an ni tha tok te chu civil mi vekan nia PDF aringin an than nge ni don a hriat lo piuso thi pol te thil ti ani ri doma tun hnaya piuso thi pol mi te chu ral thom keng le bike mangin an tlan kwal thina ni ti da soi chung mi pariat tha tok te chu u mi na kum somruk pasari mi u ang khaya kum somni pasari mi ku chothet awa kum som paruk mi ku ang myo na ya kum somni pasari mi ku zen min thata kum som pasari mi ku myo mi na kum somni mi ku jothet awa kum som pakomi le ku pi phyo tua kum som pasari mi ten ni sipai ho tu min aw hle chu mishing chunga thil swalti crime against humanity case mangin ICC akhin ani February ni khatatanga thunai na pongla ka ama do dala kong zote thi khophiala no dara sipaite thupe tu le kai hroi tulu bermin aw hle chu International Criminal Court ICC a
crime against humanity case manga khinani thu riatani December ni som zirtom ni thelu thu boya Myanmar Accountability Project MAP chuan ICC court chu Southeast Asia Myanmar kongzo te tharum manga no dara ruam hanna ang thlapa in ngai sakna thil sual tak chui chiang turin anora UN Special Envoy po in Myanmar sipai sarkar laka ngai dan sang nei tu te chunga thil sual ti le ruam hanna chu mirhing zia lo taka tharum thona atlingani ti in July thla khan lo soi to a MAP Director Chris Ganesh chuan dan lawa thu nei na tu hruai tu hian akai hruai na hnuaya thil sual crime tam tak ti ania security force te tan po thil sual tin a mo phurna neya a thil ti sual te hailana ro rela ni ngei theyarin oma min aw hnaya hi man theina arrest warrant chuangerin om tin a soya thuine na lak ani tangin sipai thu nei na do dala kongzo te no darna a no pang somsari panga telin mipui sangkha zathum panga than ni to thu AAPP in atar langa man tok ringot po hi atembera singkha zasari somnga parugan tlin to thu riatani Renguna Denmark Finland Norway le Sweden embassy ten Spring Revolution na nunna hlan mi sangkha zathum somni pathum te choimoinan Rose par sangkha zathum somni pathum an da khom Myanmar rama sipai thu nei na do dala kongzo mi puite firfiak sipai ten an ka wanga thita civil mi te choimoinan Renguna foreign embassy Denmark Finland Norway le Sweden ramten Rose par sangkha zathum somni pathum chu December ni som human right nia anda khom thu riatani Poisanot tharti chu ani lo tur thu Central Bank in soima se alani thei thu soi omle Myanmar poisanot thar cheng sing ni not le singa not ti chu ani tur thu social media lama the darania ma se chu Central Bank in thu dik ani lo thu December ni ko khan thu chu asiama Central Bank chuan poisanot hlunna nei atharti chuani chuan mi puite hne na ama sa ria tirani tur thu le tuna sing ni le singa no tharti chuatum chungchang chu thudik lawani thu asoya ma se mithiam than ka chuan ramchung markata poisa hlunna tla hniama sumchevel atam lo hle boka wangin nakin loka poisa no thar chu chhuamayarin om thu an soi ve bokani market lama zir chiang mi pakha chuan poisa no te chu anon ti chuarin om achan chu tuna sumchevel atlemin akhir sot le a chu achan pakhan ani ta se chu ba ka mi puilamin poisa fai ringot an du lawa bank pon lama poisa fai chu market pakhat ang hialin om boka achan chu bank katangin poisa fai lak chu thailo wangin percentage pe in an la chuaka chu wangin poisa no thar chu an ti chu mai karingani poisa no chu ti chuak se poisa fai momona chu a phusunge yang ma se poisa lunna tlaniam inflation om nga lang Myanmar poisa lunna atlak niam chuan US dollar asang chawanga rangkachak mana sang chaw bokanga chuti rualin thil mana sang chaw zel bokang ti chuan ram chu re theina lampani nakala mi pui khosaka harsale zual don ani tina soi Asia Development Bank ADB chuan Myanmar ram poisa kumtina hlunna tlak niam dan chu kumsang ni le sompakua 8.6% kumsang ni le soma 5.7% kumsang ni le somni pakhata 6.2% ni in chuta kumsang ni le somni pani chu thaila ni mai lo thu asoi ani ole khati jongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu nia ngai thatu te in zawai chunga alom thu kan soye